svoju priču. Ovako, znači moja točka je motivacija za pokretanje ovog akceleratora. Odmah oko motivacije. Jučer smo bili zapravo na BICRO konferenciji. BICRO je dodeljivao jučer sredstva za 50 dobrih ideja. Je li bilo 50? 50. Ja sam sad je jučer nadobudno gledao na Večer dnevnik i rekao sad budu sigurno pričali kako bude nastalo 50 super tvrtki u Hrvatskoj i sad nam dnevnik ide ovak, jer većina vas je gledala pa zna. Nikad nam nije bilo loše, kriza je još dublja. Jedna, dva pozitivna lika, Mandela i Frau Linić su umrli. I u BICRO su bili spomenuli da je neka aktivistica napala HDZ-ovca pred BICRO-om i sad se tamo to razlači na mediju da li ima prekršenu prijavu, nema. Katastrofa. No, da ja pojasnim zapravo motivaciju za cijelu priču. Kao tvrtka na tržištu smo 10 godina, osnovali smo 2003. godine, trenutno imamo 15 djelatnika. Bili smo kroz naše poslovanje radili osim za ove naše velike klijente, znači Privrednu banku, Iskon, Internet i tako dalje, smo radili za dosta startupa. I kod tih startupa smo vidjeli nekoliko stvari kad bi ja večeras podijelio s vama, rekao bi koja su to naše iskustva koja smo imali s njima. Rekao bi zašto mislim da je ovaj projekt pokrenut u Tehnoparku upravo dobra stvar da se pokreće u Tehnoparku Varaždin. I na kraju bih rekao par kompetencija možda čisto iz puta naše tvrtke, ako smo i softverski partner zadužen za softversko područje u okviru ovog projekta, onda čisto da znate s čim raspolažemo po tom pitanju. Znači motivacija. Nedavno smo išli, kolegica iz firme i ja iz Zagreba, bili smo na kavi s mojim kolegom koji imao dobru ideju. Malo je bio problem da je čovjek zakasnio s tom ideom par godina, već je stvar bila realizirana na tržištu. Nije isključeno da on bude konkurent, da danas sutra digne se kao konkurent nekome na tržištu i da i dalje bude uspješan. Međutim, ono što primjećujemo tijekom zadnjih par godina u našoj firmi, pogotovo je da nas se sve više javljaju takvi ljudi, ima ta neka startup scena u Hrvatskoj zaživjela. Imate i tehnoparkove koji potiču, daju vam prostor, imate i fondove koji vam daju novce. Međutim, dosta ljudi, pogotovo oni koji imaju day job, su u situaciji da niste sigurni da li ući u rizik da ostavite svoj posao, jer se od vas očekuje 100% angažman. Znači, u istoj situaciji morate uložiti novce, morate poplaćati svašta, niste sigurni uspjeti. Često zapravo s vašim idejom čučite doma, ne znate nikoga bi angažirali, onda to često bude prvi klinac u kvartu koji ne zna programirati ili crtati ili nešto, pa to nije onda to. I tu se traži neki, ajmo reći, provjereni partner. Kod naše ideje je sljedeća, znači ono što smo vidjeli kod svih startupa, imaju u pravilu 4 glavna problema. Prvi problem je da, budući da nisu možda do tada bili poduzetnici, nemaju poslovnog mentora. Znači nemaju nekoga možda najbližeg kojem je dovoljno uspješan, da je dovoljno dobro da ideju kako nastupiti na tržištu, kako prodati svoj proizvod, kako se pozicionirati, kako odrediti cijenu. I za to postoje poslovni mentori. Mi kad smo dobili sredstva na BICRO, na prvom krugu POC-a, jedan od članova komisije se zagrijao za našu ideju koju smo mi tada izložili, kasnije smo se 2 mjeseca kasnije našli na ručku. I recimo meni je ručak s tim čovjekom, ovog 2 navrata smo se našli jer smo bili razrađivali šta bi se još možda moglo. 2 ručka su mi značila nevjerovatno puno. Mislim, to je čovjek koji je imao firmu koja je digao do te veličine da je kasnije prodao IBM-u. I on mi je u par poteza pokazao 10 stvari koje bi možda ja 2 godine na tržištu kršio da ne bi dobro napravio. Znači, trebam poslovni mentor, kogod ima dobru ideju, a nije 100% siguran da je zna pozicionirati. U Tehnoparku je Google mentorstvo se bilo osnovalo. BICRO i slični isto su na tragu toga da osiguraju krug poslovnih mentora. Postoje sredstva gdje danas možete dobiti besplatno konzultante i puno tih informacija može se dobiti ovdje u Tehnoparku. Druga stvar, puno tvrtki kad kreće staviti svoj proizvod ili uslugu na tržište i sebe zapravo, najčešće pojedinci nemaju nikakvog dizajnera. I onda bi programer dizajnira proizvod, što je loše. Ili sami crtate logo tvrtke, ili sami radite promo materijal, pa to izgleda kilovo, a slika, vaš dizajn, vaše usluge, proizvoda, letka, materijala, to je vaša slika kvalitete koju nudite. I ako to nije dobro odrađeno, ako to radi na prvi susjed ili vi na Wordu, onda dajete loš nastup na tržištu. Znači, trebate partnera dizajnera i ima dizajnerske tvrtke koje su izrazili želju u Tehnoparku da pomogu. Treća stvar, pravna zaštita, to je kolegica iz odvjetničkog ureda.
vi krenete u razvoj proizvoda, sve super, i onda onak na poste i nećete na pravni zid. Jednostavno zaboravili ste neku regulativu na tržištu, pravnu, i ne znate sad kako dalje, već ste uložili puno. Znači od starta bi trebali imati nekog ko bude vas pravno savjetovao, i to profilno, odlično. To govorim iz puta meni kao firme, mi smo godinama, sam ja pisao ugovore s klijentima, od prije 2 godine i pol smo počeli konačno angažirati odvjetnički ured i nevjerovatno puno stvari vidite da pišete krivo. Mislim, mi smo uspjeli na rast na naših trenutno 15 ljudi, ali kada odvjetnik pogleda priču i upozori vas na 10 članaka zakona s kojima budete se potpuno usosili, puno možete dobiti s nekim tako. I za kraj, znači bio sam već rekao, ako priča i zaživi i vidite da bude to realizirano, bude sastavno, moramo krenuti, treba vam prvo hitno prostor, treba vam hitna infrastruktura, Tehnopark je tu, ima resursa za da mu osigura te resurse i mislim da je Tehnopark jako dobra sredina da se s tim nečem krene, ima dosta standarda. Uglavnom, naša ideja je sljedeća. Ideja je da nekolicina tvrtka ovdje s Tehnoparka se okupila, nudimo razne kompetencije, znači od razvoja softvera do dizajna, do knjigovodstvenih, znači novodstvenih usluga, dosta ljudi ne znam još o porezima pa ne uključite to u vaše cjenike. I da se ti projekti stave ovdje na evaluaciju, da se javi netko s idejom, ko veli, ja sam domene ekspert za moje područje, vidim neku nišu na tržištu, vidim nešto što bi se tehnički moglo realizirati, ne znam niti dobrog programera, možda ne znam ni računovođu, nemam ni dizajnera, nemam ni pravnu podršku, nemam ni prostor, ne znam ni gdje bi dobio novce. I nas, nekolicina tvrtki, je izrazila želju da nekome koji ima dobru ideju pomogne i to nam ne samo na javnom fakturiranju usluge, nego mi u manjoj, većoj ili u potpunoj mjeri osiguramo usluge s našeg područja. Znači, u našem konkretnom slučaju kao firme, mi smo kadri u dobru ideju uložiti naše razvojne resurse, ne naplatiti firmi ništa ili nešto simbolično čisto za zbiranje, da se vidi da se taj proizvod napravi. Velim, vrlo često imamo takve investitore, vrlo često oni ne vode ni sliku, ni dizajn, ni pravnu podršku i sve ovo ostalo. I zato je ideja ovog idea akceleratora da za razliku od ostale koje vam daju novce i prostor kao velik ajde, da mi velimo imati partnere koji mogu već to odraditi na tržištu. Još par riječi o nama, znači kao tvrtka mi smo specijalizirani za razvoj softvera, radimo najbolje i najkvalitetnije web aplikacije za naše klijente, radimo poslovni web software najviše, ali radimo i web portale, naša aplikacija radi na mobitelima, radi na tabletima, imamo i deploy na njih. I s tog puta možemo nuditi odličnu podršku ljudima koji trebaju softversko rješenje u svojim projektima. Software pratimo od samog starta, to znači da u početku radimo, imamo vlastitu tehnologiju razvoja, Evolution Framework, koja nam pomaže da u početku niti ne napišemo software, ali vam kompletno napravimo vizualni prototip, da znate točno kako da taj vaš sustav do prema krajnjeg korisniku ili vaš interni kojem pratite poslovanje radilo. Znamo brzo to staviti u pogon, znamo to nadzirati kad je u pogonu. Često vam neko napravi software, stavite i sad upite reklamu na televiziju, nastupi 10.000 ljudi na vaš sajt i sve padne. Znači, trebate partnera koji zna tako stvar propuhano staviti u pogon, naši software su prolazi kroz stres testove i tako dalje. I evo, to je kratko iz našeg puta kao softveraša. Kakve pitanja možda sve večeras? Ima koje ideje? Evo, toliko od mene.